Dobar dan i dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, visoko i na lokacije bosanskih piramida. Ja sam dr. Semir Osmanagić, pronalazač piramida i osnivač fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca. Danas ću vam biti domaćin. U mojoj pratnji su naši saradnici Ajdin Ahmedspahić, turistički menadžer, Evelina Čehajić, programski menadžer u parku, šef pres službe Nusret Smajović, a ispred upravnog odbora fondacije s nama je Goran Andrijanić. Ja uvijek kažem da jedan čovjek možda promeni revolucionarno neke stvari. To je pokazala i sportska praksa, bilo da je on igrač veliki ili da je predsjednik kluba. Ovdje imamo jednu sinergiju između pameti doktora Osmanagića i Novaka Đokovića. Ako je Novak, koji je najveći sportista svih vremena u svetu, kad to kažem, neki se čude, ali je to moj stav. Michael Jordan, koga sam ja obožavao i bio sam gost Chicaga 2 puta zbog Tonija Kukoča, je imao iza sebe fame i folka koji je bio čovjek u rangu predsjednika Amerike. Novak nije imao nikoga, imao tatu i mamu koji se mučili, pozajmljivali novac da bi došlo do toga da ne širimo dalje priču. Dakle, sve je prelepo, pogotovo ova ideja organizovati jedan tako humani turnir za decu ili kamp, kako god da ga nazovemo, bez obzira koje su nacionalnosti. Ostalom, ja sam tako vaspitan. Rođen u Hrvatskoj, radio u Jugoplastici, prešao u Kraljevu, pa u Beograd i pored toga bio selektor u Sloveniji i pored toga radio u 7 zemalja. Dakle, ovo je stvarno fantastična stvar. A u samoj piramidi čovjek se čudno osjeća. Jedino što mogu da kažem, nisam stručnjak za te stvari, moje znanje je vrlo tanko. Ali hvala doktoru, hvala Olimpijskom komitetu Bosne, koji su nas kao i uvek divno primili. Hvala Sarajevu. Ako imate minut, mogu da kažem da sam, kad sam potpisao za Barcelonu, letao, ne mogu da setim gde, za Pariz ili gde, i sa mnom je bio Juan Antonio Samaran i pričali smo. I on me pita, znate vi, signor Maljković, gde je bila najbolja olimpijada? Kaže, Sarajevo, nema nikakve dileme. Tako da, eto, došli smo u grad velikog gostoprimstva, da imam puno prijatelja. Pokojnog Mirzu Parajića, Pimpeka, to sve moji drugari. Kad bi doveo Jugoplastiku i promovisao hotel na Igmanu, odmah bi me zvali. Šta ti misliš? Da možeš, pa imamo mi službu, ajde silazi dole. Ja šta ću, uzmem nekog golfa pa siđem dole. I onda to traje noćima. Ali opet smo radili i pobeđivali. Danas je sa mnom gospodin Fidel, koji je predsjednik Olimpijskog komiteta iz Albanije. Ovo je prva takva posjeta i jako mi je drago što je danas s nama. Postavit ću mu par pitanja. Can you please introduce yourself? I'm Fidel Yuli. I'm the Albanian president of Olympic Committee for 2 years and a half. And I am athlete. I'm coming from wrestling. I have finished University for Sports Education. After that, I was a coach for Dinamo Club and for the national team. And I have been a member of Executive Board of Olympic Committee 2000-2008 and the chief of the mission for the Olympic Games. In 2009, I was involved in politics. I have been member of Albanian Parliament for 12 years.
And in 2021 is the election in the Olympic Committee. I spoke with the Prime Minister. I said, please, I'm going to return back to the sports. Sports is my life. I dedicated all my life to the sports. I'm the businessman in the same time, but I'm full-time in the Olympic Committee. And with our Secretary General, Mr. Shima, he has been played in Bosnia in basketball team. And together we have a small staff, but a wonderful staff in Olympic Committee, and we changed it a lot for 2 years and a half. Okay. Sports for us is education, is a culture, is health, and we have a good relation with Bosnia Olympic Committee. Gospodin Fidel je predsjednik Albanskog olimpijskog komiteta već 2,5 godine. Prije toga bio je u različitim sportskim tijelima u Albaniji. Bio je 12 godina u albanskom parlamentu. On je i poslovni čovjek, dakle dugo godina je prisutan i u sportu, i u politici, i u biznisu. Generalni sekretar Albanskog olimpijskog komiteta je košarkaš i njih dvojica su od ranije bili u Bosni i Hercegovini. Gospodin Fidel je inače bio rvač, dakle bavio se sportom i odlučio sad ponovo se vrati u olimpijski komitet jer sport je njegova ljubav. Okay, tell me, you visited our complex Ravne, tunnels and park. What are your impressions? The impression for me is wonderful till in the first time that I was in Bosnia 6 months before, we had a meeting with the EOC, European Olympic Committee, and we visited the infrastructure for the Olympic Games in '84. The Bosnia and Herzegovina organized here. And now is the second time, but in Visoko is a wonderful, is the beautiful place, is the cultural place and the archaeology place to visit for the tourism. As is a wonderful tunnel inside, and the tour that you are explaining to us is amazing. Maybe I promise you I will be to come again for a visit, for a private visit with my family here. Wonderful. Gospodin Fidel je prvi put u Visoko, međutim ovo je njegov drugi dolazak u Bosnu i Hercegovinu, bio je prije 6 mjeseci i tom prilikom su obišli nekadašnje sportske objekte za vrijeme zimskih olimpijskih igara iz 1984. Ovo je njegova druga posjeta, oduševljena je Bosnom i Hercegovinom, a osobito Visokim. Za Visoko kaže da je mjesto kulture, mjesto arheologije, sjajna turistička destinacija. On će ponovo doći u privatnu posjetu sa svojom familijom. Thank you very much. Thank you, my pleasure. Sa nama su visoki predstavnici Međunarodnog olimpijskog komiteta, Europskog olimpijskog komiteta i predsjednici i generalni sekretari regionalnih olimpijskih komiteta. Moramo reći da su impresionirani. Dakle, većina njih je prvi put, većina njih je ušla u piramide i čula bezvremenu priču doktora Semira Osmanagića. Zaželjeli su da ostanu unutra, da dožive svu tu energiju i sav ta raskoš nakon toga kad smo izašli i kada su prošli kroz sve instalacije parka Ravne. Naši prijatelji su rekli da čim prije organizujemo ponovo dolazak, kako personalni, tako i grupni. I ono što ćemo mi uraditi, to je da ćemo biti sponzori Pyramid Cup kad bude bio i pozvaćemo sve ove naše prijatelje da budu zajedno s nama na tom kupu i mislim da će to biti naredni korak suradnje između Olimpijskog komiteta i naravno gospodina Semira Osmanagića. Danas smo imali izuzetnu priliku da ugostimo visoku delegaciju Međunarodnog olimpijskog komiteta, olimpijskih komiteta iz regionalnih zemalja te Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Delegacija od oko 30 ljudi je s nama posjetila muzej fondacije na Ravnama, prahistorijski kompleks tunela Ravne i prelijepi park Ravne 2, a trenutno smo na ručku ovdje kod nas u našoj multimedijalnoj dvorani.
Posjeta traje po običaju 2 puta više nego što su oni zamislili, ali mi uvijek hoćemo da im pokažemo više. Uglavnom su oduševljeni sa ovim što su vidjeli, najavili su ponovne dolaske. Većina njih je naravno čula za ovo, osobito iz Olimpijskog komiteta Srbije, gdje su sve poznati sportaši na čelu sa Božom Maljkovićem, koji je jedan od najboljih košarkaških trenera ikada. Zatim tu drugi sportisti iz drugih sportova. Ovdje su predstavnici Olimpijskog komiteta Hrvatske na čelu sa potpredsjednicom, Olimpijskog komiteta Crne Gore, Kosova, Albanije i drugih zemalja. Imamo ljude iz Francuske i drugih zemalja. Ja bih rekao, dobro je što sportisti prepoznaju vrijednost ove lokacije, jedan idealan i unikatan spoj arheologije, istinite istorije, nauke, duhovnosti, ljekovitosti, pričama o energiji, kulturnog aspekta, ovog našeg parka koji je festivalska pozornica čitavog Balkana, sportskog, koji je naravno danas bio jako prisutan ovdje, poznato da fondacija organizuje čitav niz sportskih manifestacija, 2023. Olimpijski dan, zatim humanitarne akcije za našu djecu bez roditelja, zatim naravno Piramid Cup, ostala takmičenja u košarci, u odbojci i tome slično. Dakle, ljudi su jednostavno oduševljeni šta jedna neprofitna, nevladina organizacija praktično bez neke financijske pomoći sa strane može da uradi. Meni je drago da imamo sjajnu saradnju, osobito sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, i na najbolji mogući način opravdavamo to što smo postali njihov specijalni partner, kako su nas proglasili. Nadam se još većem broju posjeta i turista i jako pozitivnoj reakciji ljudi koji su bili ovdje.